Dobro jutro na komšiluku, brate. Leđa i biđu, brate. Let's go. Uplatimo kamermanu one day membership. Ulazimo da popijemo espresove, da poludimo malo. Good morning, brada. That's it. I want a one day membership for him. Ušli smo u gym i šta danas treniramo je, ovdje će biti ispisano, znači ćošak videa mi stavi. 4 serije good morning, spinal extensions. 4 serije zgibovi ili lat pull down. 4 serije veslanje, bilo koja varijacija vežba, bukvalno ono ili tegovi ili mašina. I 4 serije neki ono shrugs, ovo. Ili neko možda zadnje rame, ekstenzije, znači razvlačenja. Udaramo leđa, evo ga burazer, ajde počnemo sa nekim zagrejavanjem. Ajmo, ja idem one tradicionalne, znači 1, 2, 3, 4. Ja ću da se zagrejem apsolutno odmah. Ja sam se zagrejem, to je to, brate. Malo good morning, brate, malo ja na jutarnje, ono kafu da popijem, brate. Slobodno si kreći konstantno, da ne mogu u jednom mjestu prilazi, odlazi, kako god izgleda dobro, brate. Menjaš se jednog na drugog, menjaš konstantno bilo šta. Sad je samo na nama da mi kažemo nešto što je zanimljivo i nešto što je smešno. A ne da ljudi gledaju klip i ljudi su na foru ono, jebem ti sušu, ali su dosadni likovi. Ne znam. Mi smo malo više informativni, mi smo toliko za zajebaciju. Znači serija. Ajmo, daj odmah po 20 setice. I daj 10-10, brate. Ma 20. Evo se plašiš, brate. Zlokoban. Treba samo pipni. Sti lud, brate. Zlokoban burazer, daj i drugi, moraš odatle, nema s druge strane. Ovako, majmune. On će da bude super za snimanje klipova, brat se ne zagreva nikad ništa. A zato najjači. Tata. Da rokamo, brate, koliko? 10, 12? 10 sam ja uradio. Dobro. Koliko jak lik, brate. 6. Koliko jak lik. 7. 8. Kaže, vidi ga koja je doba, brate. Ovo je cijela moja kilaža i jebote živ. Ćemo da odamo kilažu? Ne, nemoj da se smaraš. A brate, šta je ovo? Treba treniram cijel dan posle. Daj da stavim ja još jedno, brate. Koliko ti je teško ovo bilo? Koliko teško? Ni malo, brate. 6. 10. Peče guza, majke mi. Mili moji, živeli? Nikad nas ne priveli. Živjeli, ja ne pijem nikakvu kafu, brate. Osjećam se kao da nešto sad promašujem, kao da gubim neka iskustva. Više gubim možda ne ćelije ovdje u teretani, brate. A tebi će bude 4. Ja sam 3 završio, da. Treća, ajde da se otarasimo ove vežbe u pičku materinu, brate. Rezultat, mišić, povećavanje, splašnjavanje. Znači, brate, ajde da treniramo dalje. 4, 5, 6, 8. Danas smo promenili 90-ice, danas smo u TN-u, brate. Svaki dan nove patike, brate. Znači, za svaki push pull legs, brate, drugi gilj. Šanje je profesionalno jebote sa pauzama. Nikad u životu ovakvom dizača tegova nisam vidio, brate. Ovo je premium dizač tegova. Stigli su nam mladi trnci, We have got even a cameraman now, bro. Behave outside. Huh? Brate, of course. Won't we work together? If you wanna be in the video, let's do it then. U 100 evra za ono over-under. U 100 evra za to da ne možeš više od 8. Znači da bi kompletov ovo moraš da ureš 9. 100 evra. Transakcija će se desiti privatno. Ne, brate. U slačionici. Transakcija će se desiti privatno. 1. 2. Dobar je, clean je. 3. Clean je. 4. 5. Ajde. Djeloj. 6. 7. Ajde, clean forma. Ajde, brate.
Ja ti ne računam ovo. Gotovo, mora još jedan. Dobar, okej. Okej, osvojio je 100 evra, desit će se posle transakcija. Posle kad skupim pare. Opkladu nazad da bi mogao da vratiš pare. 9, a? Ajde, reci opkladu za mene nazad. Pređi mene. Da se razbije to. A koliko se tebi računa? 9 ili 10 ponavlja? 10, brate. Njemu se računa 10, ajde kurac. sad A kao- mogu da radim sa hvatom od ozdole? Fino. Mogu se sa hvatom od ozdole da radim? Pa možeš Ne, ti ne. Ajde, Tvoja moramo. generacija, to su... Moramo isto. Da, moja generacija je prsla skroz, čekaj. Usvali ste se, meni je to okej. Evo, moram da odam postovanje. Na nuli smo, brate. Sad ni ne znam da li da mu dam pare, ili ne? How are you? Ništa jače od toga. All good. Light pull-ups. So I wanna go and work on weighted pull-ups. That would be cool, but we have got this guy, so no worries. Idemo samo 5, pošto hoću da povećam kilažu. That servant in him is working, guys. We recorded that video. Znači još 10, znači sad smo na 30. Call this To će onda da štiklira i zgibove da su gotovi. Daj, 3, ajde, 20. Gure, vuci. Ajmo dva. Čekaj se resetim. Ajde, hop, ajmo zadnji. 20. Još jedan. Vuci. Ček, spada mi sve. Ajmo. Vuci. Dobro. Da nema mene, Bajo, ne bi ga bilo, brate. Nema više tegova, jebi ga, brate. I'm gonna do rear delts, and I'm gonna do a little bit of shrugs, and then comes biceps. So we're done. Sorry, just I need some That's gonna be space for sure, let's because go. I'm too big now. Džabe široka ramena, kad su muda malena. Izvini. Šta si rekao? Ujebot, Šta si rekao? koji zid od mesa, čovjek. Izvini. Ano, našao da se kači, buraz. Can I take this away? No, really? Don't say it twice, he's too serious. Šali se, a dobila bi tu udarac u glavu. Šalim se. Nemojte tući žene, Ko je nasilnik, brate? makar pred kamerama. Čekaj, evo ti peške. Meni je dovoljno tvrda glava. Balvan, brate. Siso jedna. Balvan, Bajo. Previše mi je tvrd bench. Siso bre. Diži tegove. Širim se ko kvasac. Ajmo. Ćemo mi to da radimo isto? Ne verujem. Ne vežeš? Gledaj da se sprek. Oj si. Rmanjoj se. To si zacrvenao tako. Vidiš, ista boja, brate. Gilja i glava. Imamo 8 džimova. U ovom membershipu što imamo uplaćeno imamo 8 teretana da možemo da pristupimo, tako da, brate, ima da idemo u svih 8, ima da menjamo teretane i svaka naka, neće. Trust me, when you have a person that is already recording a lot of content and he's kind of an influencer, and you talk with him in a conversation for a video, it's completely different because the guy knows how the mental model is and he can position himself to always have a really interesting video. But when you need to do it from zero and actually build it into yourself to be a special guy that is going to attract attention when he speaks on a video, it's a big kind of skill. It needs to be built and it takes a long time. I'm not joking. You need to work on yourself, change your pronunciation and change your language and be kind of indifferent towards the people around you, and you need to be interesting. It's a complex thing to do. I felt it because I had a couple of video audience that speaks both languages at the same time. Maybe I'm gonna upload it into the country of Serbia, but then people who speak English are gonna watch it. So, yeah. Zadnje rame je mnogo bitno od prednjeg ramena. Ljudi, znači kada trenirate bilo šta za grudi ili bilo šta za ramena, znači kad radiš triceps, kad radiš sklekove, kad radiš propadanje, kad radiš bench, kad radiš shoulder press, sve stresira prednje rame i uvek ga izglediš jako dobro. Zadnje rame skoro ništa ne rade, ljudi, znači moraš da radiš ove ekstenzije ovde. Nemoj da me smaraš. I didn't open the shop. He called me maybe a few weeks, month ago. He told me, listen.
Yeah, the angles. He's gonna record him when a couple of his snots drop on the floor, right? Evo, molim se. Znači, gledaj šta je fora. Imamo šipku od 20 kila. Ova vežba se zove ko izda pizda, vrat. Bol i patnja. Imamo malo starijeg crnju, imamo i mladog crnju, njih dvojica su crnci. I radimo 5 ponavljanja za biceps i dajemo teg u krug. Ništa, high kicks. Najstariji, najiskusniji, najjači, najbolji, najmoćniji, brate. Najcrnji. Najcrnji, brate. 2, 3, 4. Pain and suffering. Heavier weight next time. I'm not in heavy, brate. This guy is already tired, brate. Yes. Listen, always, winners win and work, losers complain. That's how it works. That's how this world works. Mama! Jaje. Jaje. Jaje and crack. Ajmo, brate. Yes. Yesterday I recorded. Any of the music in the gym, just only my voice. It's amazing. Even So how do you get to you mix the Everyone needs to do 10 reps of curls with this, and we are changing. Whoever gives up first is a pussy. That's it. and he gives up already. Yeah, I gave up first. He doesn't even want to go to the studio and record more songs. 11. He's kind of giving up on the success, even though he is really successful. I don't remember who said And the last time they did this, they did like 1,000 reps. I'm not joking. They sat there for 20 minutes and they were doing curls. kako jak lik. Šteta što je crn. Ovo mora da se gasi, brate, nećemo da dižemo tegove ceo dan. Real estate agent versus crack addict. Curl battle. Rich guy versus homeless guy. Curl battle. It was still open. And they did this for 30 minutes straight. Me and him, we did it over there. Okupili smo se svi u teretani, znači 20 ljudi te gleda. Diži te tegove. I think that we should up the weight now. Ko je tata? So come here, do the hand and stand like this, guys, stand like this. Give me the hand. Hey. Biceps, I'm sorry. You were a great contester, bro. It was amazing. Nothing to surprise me, eh? Kao hteo je da popusti, znaš? Nema, brate. Drevni Srbi crnje, nema popuštanja, brate. To je to, vraća tegove. To je to za danas. Znači, leđa, biceps, završili smo. Idemo malo se provozamo motorom. Malo da jedemo nešto, kafu da popijemo. I to je to. Vidimo se.